Tumpreng along kikim Farmers Hostel Cum Training Center, Tim KARBI ANGLONG kilang Charidam. Kupili aroy akung, taro dubi ahi tiara along nang tenga baha long ikisom. Tim KARBI ANGLONG pen ki ongdung adim kaching thuramu kedeng. Rihinga me avar sai kilidam deara da tumaphan Tim KARBI ANGLONG pen solar kiron. Langhem pialong ship farm kibidam chireng jeng pensi donang bomlang. Kardom pini prime time abirta ke thana bang nilisami marvelous rong parpi. Donar juik tha birta ang ton pen. Bithung reng thama constituency ang kangalong. Tumpreng along kido Farmers Hostel Cum Training Center kamuring sang adim along KARBI ANGLONG Autonomous Council CM rong hangpen. RDP ponsi puthot kepalang me senji aphan abikirui pen kimponthu. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मतिथि हेकपेन RKVY स्कीम पेन की किम किरांग पंथु फार्मर्स हॉस्टल कम ट्रेनिंग सेंटर अहेम किमी के तांजी दोक अहेम अलों जखोंग निपाई के थोम आर्नी कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल CM तिलिराम रोंगहांग पेन जापोंसी टीम कार्बी आंगलोंग अतुम लांगचरिदाम बांगसो के लांगचरिदाम अहुत कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल EM अमर सिंह टिसो EM मंगल सिंह टिमो MSc रिचार्ड टोक बी पेन दांगलोक की ओंगदुंग अतुम चतोंगदुन Kebangji pai ni pai krip ho aprang bangso hem kang puji phan Tim KARBI ANGLONG pen chisik pon. News Desk report KARBI ANGLONG live Hamren. Bithung reng thama constituency ang kangarlu tara dubia hithi ke damtang penangan apor pen lang kithia hut long le kang le madim ke tengji aphan jakhong ni phai ke thomarni long e ke som. Taradubi ahi chila ke kupilia roya dun kitudun kok pena jok penang an along le bang ke lang ke the aling silong le ingrai dun lo bang so putha kupilia roya kung along le kang rai pen ke khang dun chia phan pura state disaster response fund pen kadu ka ve kuti hini atangka panong ponsi labang so di malong long le ke khang aphan pini KARBI ANGLONG Autonomous Council CM tuliram rong hang pen long e sampon Bangso long ekesom amay long KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM tuliram rong hang aluhi sarpu aman pen kachitong dunalong KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Lunsing Teron EM Omar Singh Tiso EM Pradip Difusa MSc Richard Togbi Water Resource Executive Engineer Miji Kro Pentanglok ki ongdung ke theke dingatum chitong dun Rong rup arluan ta kaching thura amohor theglong nangji pu akinang pen Bithung reng thama kupili hamren lapen amreng constituency along piniar ni sivet son grip ho ason kaching thura mu ki claim tangadim CEM tuliram rong hangari deng pen kangpu lapen ki claim ji aphan kachisiga dim long e ki somasai kedeng labangso asaya mo teng pen pini ke chengsi bithung reng thama constituency pen si kangpu lapen long e ki som asai pangcheng pon lo EM MSc lapen West KARBI ANGLONG DC Ani Chandra Das atum kachetodun laso ajay me ke chengsi kedeng ke Hatimara Okarap pen Mekangarong an Pevers Block atowar Kaselamji aphan long e somlo laso phi longpli constituency arlo PMGSY atowar Community Hall School Kulata Hem Lamps Forest Lockup Forest Sai Khiatum Kisang Aboha Kulata Hem lapen Peke Roy ka Charlie Hem he hui ingpupon Camera person Sarjip Kathar pen Digonto Teron KARBI ANGLONG live Dipu Kedamtang MP election aprang Tim KARBI ANGLONG pen CM tuliram rong hang jalin si Tim KARBI ANGLONG kahumri da mahut lamcha kachipi tikanga teng pen kadokove pharupli so se solar ron pon MP kilik aprang kahumri da mahut asona war sai ki PG phan chak tekanglo Sitami laso ang buang prabjen pen solar ami avar sai PG polam chak kachipi pon atengsi pini chepapleng pon laso atengsi hamren constituency kapardo inglong ke joy arada tumaphan ke jengkha alongsi solar rondo Pangrumpet don troksike prakethom arada tumaphan ake joy pen solar rondunlo halapu amreng constituency kaparlo upilang so pen baida arong arada phanke langmipi community hall akimi alongsi ronno Hadak pangrumpet humpharu pli solar ron ponsi KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM rong hang alam chak chipapleng pon Aprang apus pinita nawaro janore bangke solar basopra aprang na chehel solar light hola ke kare na biu na pinang melo
Bidari dah cas nang nelo. Nah tu ajolong te klar, polok klar, pada tu mahir. Atau tim, ada opilar so baida ke don arah tu manda, pinia ke joy ben. Don tharo ke thamra, don prokara, don pikira hini. Ando pada koi kali mana? Don tharo ke thamra, don pikira hini do pada. Laan ke neman pelo, la sini le abisi neman pelo. Jangan punya bisnis man pijar lo. Don Bharat di farman sini man pilo punya bagi. Abah kena tum bikok ko hai. Jika Don Bharat ke thora dikera ini per apal de man pilo Don Male tu. Laki ake jo perlo. Anam pina ke Don Male tu. Na to man pini. Nasina korilo. Abe Don Male tu. Camera person Sarjip Kathar Pendigon Toteron, KARBI ANGLONG Live Tipu. Parokre sirkebra trok sirkebra pho prang pen. MRK ponabang pho tumaphan bainong kipia ve pin pen kapehona ra tumaphan. Tim KARBI ANGLONG pen kelang chari dam pen kamatha ponsi keme. West KARBI ANGLONG pen Meghalaya ahoy along kitu lang hempi ahawar alir alon kitu along. Aning kan ong dung pen sheep farm ki bidam along ke RD ki pipon avelang pusi ahoy along ki do ara ratum pen KARBI ANGLONG Life aphan bir tanang pale la henlo sheep farm ki bi asai hemlo ladak MR ke klem abang pu bang hini do puwai phit satame achiklo jontin bainong ki pipon ave anparta haladak hanwe mate bi kapang rang ki bi adim krim simsi theglong athema labangso sheep farm ki bi adim kanghu kanghi kerai komji aphan mesen apai kangkai pon ave Muni da tumaphan ki jun alang ki duji ke apia lamlo marat kapang reng api aphan anta lang tuk along si arniwang ta ke sok pidam nang polam the arju ponlong News Desk Report KARBI ANGLONG Live Pini prime time aberta bangkela pon sikang toniklo domi thak me kardom